Ben se connecter kuna. Ben ving kabula wa live yai. Le temps que on a solo là, hein. Kabula mwanda. Kina kabula live. Kabutet live, hein. Kabutet. Kampang Birangi, Evan Pena live kuna. Peut-être c'est bien business sport awa. Peut commencer kabutete, que kabutete na chalo. Vous devez vérifier si sont dans le basket. C'est le nom. Parce que même na boamu. Denga na boamu. OK. Donc on a kabula teta. On a kabula teta na bayin que souscrit quota. Ka kalen ba ke ba ka federation go après balen ba ka la dia. Donc venez tout le monde kabute tia. Kabula ngo façon. Ah aussi que na salama. Pourquoi ça fait ça? Ah bon. Pourquoi ça fait ça? Bienvenue mon kabute live. Hein? Mon kabute. Mon kabute tia. On passe une petite awa, comme on puisse donc awa, on s'appelait, qui me remet pour nous mettre par les marques et ça mec. On s'appelait, et puis on s'est partagé. Donc on a Kabula tété, bienvenue mon Kabula, on va en prendre et puis côte na pital betawa, Kabula en prendre, kake, on tout bien na kacha. Kampani ngezura kumila beto bakwizkuwa mambi tubawa. Donc voilà, Mukabul Payao na s'appelait Muna Kabula teta. Venez se venir Kabula gun. Mbocha beno. Ah, moi mon papa guna nganda wa. Donc betke solo là. Ben kwizkuwa mambi tubawa. Bazula kusala muzingu me bagesala muzingu na nani na babancha ba Congo. Oh ben big ma babika ba jouer ba wina ba joina betna bet mezaba déjà yao ma yele mutantu mukuyu ba nsalula mutantu faso ya bao ba pratique ya ba bet mezaba yao. Donc mon na kabula tete même pesca moi quelques secondes hein. Mukabul tetia façon betete ça ba gâteau ba gratania ba patachou ni façon ina betete na kabula tetia ba bande ba kuitala. Ah déjà c'est bon. Maintenant betete kabula à côté. Kabula dia na moi ba groupe hein ça ma bande ba kuitala betete ça la kanandinga bet mos hein parce que ma zone bet salade déjà na Lumputu betete zone ya kanandinga bet mos ba Congo. Donc s'il y a des gens qui parlent français là, si vous ne comprenez pas notre langue, je suis très désolé. Vous allez donc aller regarder le live que nous avons fait hier. Et donc, c'est quasiment la même chose. Là, on va essayer de faire ça dans une courte version, dans notre propre langue. Landing Yabet Mosputke Zonziao. Donc, vous pouvez kabouler rapidement encore. Ben, on a kabula kuna, aba messenger, ben on a tout là partout. Ça va ban chabet bakuku, aba ma bet tout bawa. Il y a que l'usine à bête. Vous me comprendre? Il y a que tout bien en dingue à bête, moi aussi. Ça m'a banché à bête, moi aussi, Bakukuwa, maman bête qui n'a tout bakawa. Il façonne à quel temps que ben tout de bandinga, bandinga banché ici en Zenza. Tant que ben tout bas, la bandinga à bête, moi aussi. L'homme pour tout me comme trop mingi, une que vendinga à bête, le bête que tout bien ou, landinga à bête, moi aussi. Ça va mam kuwa, patate kuwa, balek à bête kuwa. Banankasi banyonso bakuwa mambe ke tubawa na nchi ya beti ya Mona Federation ya Congo in bambitantu banana kati ya beti kintwadi bamesole banzili ya kumwangisa nzili ya kutekisa banzuti ya bao bamwele ya bao na mambi ya lumeya na mambi ya mbongo. Vous me comprendre?
donc bet que tubil ba dia makedi kawa ni façon ya quelle hein bet que kabudia mwandam moi papa mwandam kami bikana bet que kabula bet que cela kana ndingi ya bet mosi ndingi ya bet mos pa Congo ben me comprendre et bet que luengis diak ba bantwa wa bet que luengis diak ba bantwa. Bon, je crois que là c'est bon. On est souka. Bon, avant mukotu mwantama, mukela respect moi ba bizizi hein, moi bizizi ndam kaka. Na babanti me kisal mavwangi ya ba ya imbi na mambi ya fédération ya Congo. Bet que le respect bizizi ya ba. Ya kina bantu zole. Bet sana na ba kintwadi, me baso sana kuizi na mantwali ya bantu, na kusosu kuizi muangisa. Kisal bet me sala bamvula. Hein? Oui, mon gouverneur, le co fonctionne. Ok, d'accord. Donc, j'espère que vous allez très bien. Hein? Si vous allez bien, vraiment, ben salka moi signe. J'espère que vous allez très bien. Mote monikisa. Est-ce que vous allez mote? Est-ce que vous allez baska mote? Ça vous allez salam moi parce que vous avez na bas écouteurs. Oui, le son est très bon. Maton anguli en mote. Maton ming. Bah, moi que la respect non. Ba bizizi zole. Ba perturbateur. Hein? Yantete ni munche Alfred Makoso bental kizize yan ni yandie Alfred Makoso benkuwa Alfred Makoso ni yandie kinkuchenge kulwa chei ni jour ba salaka kimpwanja royaume ya Luango yan kiza aussi kunyan vana vela kulwa dinkuti même kinkuchenge kulwa chei ni mfume beta Luango sa majesté tikaya zinga yantete pesa yandi yosi ngeme kuzi na kuiba kimfume ya Bangkoko ngeme kuzi mvana binkucha nge ngeme mbagi binkucha mpange meluata na mansuki ngeme katulu ngeme vutulu kuna kimfumu me bikana ni façon ya kele hein ni façon ya kele donc awa betkina kacha kuluengisa hein baso sa muzingu me bake sal muzingu na nani puisque bani sos kusala bani sos kumna kibendi na or ko nyos me kuzikena kulakisaka mambo vanda ya manswe kinba kuna sala na kutekis beto na bakufua déjà bet même kwandi et métal ba kufua déjà kwandi beto ben métal et ba me bascule comme ça kuma me kumnet ma bembe ya mpembe hein ba ulwata binkuti ba mesal ba bizis kuna ba be commencer tout nkumbi yanga na tatanzam na kati ba commencer basit ba biblia ya kama bien nsoni nsunga kubola ke na banche yo ni sos que ba me kufua ba me bolia bao ba ni sos que betki kunumvumbi abao on comprend mais awa bake kundama ba mos ya zole ni gare ke lwata ba lunette ye beto me pese moi ma yela beto me luengisa me kasut me zaka tianke kaka muncha nzila hein munche bene buklan kai edim krisma bengena talano yandie yenu kwisal ba caricature kuna yanga kusalaba live kuna yanga kutuba nkumbi ya pongi donc pongi me vanda kana swike na kutalkila kana kutalkaka kiani kuzazonza c'est un petit moi nina yan kena mayele ya mingve bet me baka bet me salna yandi bet me sukula kunwengi sama bet me kis comprendre que yanga kaka kimpumbuli ya nzila comprendre ok ba kotana kacha mayu ya bana mambi ya mbongo na kutikis fédération ya Congo fédération betna benkena kutunga kintwadi in betkena kulalave pipe na ntangu betke kuna betkena so saba nzila pipe na betke kuna zenga mwa bambongi ya makanda hein in betke vumuku na su kwensala mwa in kena beto betkena zuna bon yake kaka sam na mpasa betnyo stu na ndandi ya beto spa Congo okubana manima baka na salaka bana mutat mukuyo na kusosu kumuangisi ba mavu nyoso bitina kusalama kusalizaka ben metal donc bako na sal ngwisana bana bamboshi me pesa ba bambongo awa baka na utubaka 31,000 euros yo beno kuma fumbirangi ban metu ben ba chifu kuna mais ben metal déjà you want to go inside? Yeah. That's the door here. Yeah. Yeah. Ben maintenant. Donc, est-ce que ben metala mucha makundu?
ba yufulan bazo nangeke na makundu est-ce que metala mucha makundu mendima ben metala est-ce que batata mama ben metala muyibi ami yufula ngeke muyibi ngemetala muyibi mendima umutin ke salama be mayuya le baga yufulan que bon ngeme salama be mayuya yan que journaliste ne ben la kis ba preuve il va se na que zonza ben la kis ba preuve ni va se va ni que za tuba be lumbi ai mais peut-être tuba kata diam mo se ve mutu ni kwen fun ba ou ni memi kolar mucha ba moshi mimi kolar metu ba ba kona ba kumbongo mimi kolar metu ba ma mutindi ai e bana kubaska na kwenda finga mimi kolar asiki mpia ba mesala certainement bas arrangement ba kisuna bas arrangement à l'amiable na mimi kolar pour que mimi kolar baskive beten basis business kuna beni ke landa bet na singa YouTube ben ko tar kiziza mimi kolar ke kuna kena kutuba ba mambo mingi mais awa ntang bet sala live mazono pono ko bet manana kacha live message kuizaka me mutanga ka muni ave ni na sukia mutmetalia mefisa bampang ba metuba wana message ngoya eti munchie kelwata ba lunette kuza fungula babat kuna vuna bantu imbet me basisa na kati ya Fédération Congo yabake bukala kaye Jim Christmas ni yandie yange katura jamais ma manette yani batu bati muketanga message baga kusunika na lomputu muketanga kakuna lomputu ni kalita banche muyibi mbongo il me comprendre en kitu oh benke est-ce que benke na lukikulu ya kubaki mfumo est-ce que vous êtes digne mutu kana baskan tsunga mbisha kubola ni yan comme ça kuza tout que benke digne nimetala muyibi mbongo muketanga na lomputu façon message que misabe toi et ça que vous n'avez muketanga et Jim Kai avait été corrompu dans un hôtel où il serait veilleur de nuit. Donc il s'allait côté que ça là dans hôtel là, ben tu comprends. Hein? Ben que talent que ça là live, que ça là live. On devait ni minen babanchin pesen mbong tu banen que ça là live. Un douanier du système proche de copain, de sa sœur était venu en mission à Paris, donc à Pompidou, à Italie. Dans une enveloppe, et Dim avait bien reçu ses 31 000 euros. C'est ce que le mec ne vous dira pas. Et un tu veux dire, un tu veux dire ça, mec. Tu veux nous faire un que tu veux nous, ou pas preuve que na beno. Mais nous ce que na kubaska que ben maison en bongo. Na nsungi ya kubola, in ben ba mo so na kusala. Mais non, il y a Kakina. Il y a une bagage Alfred Makoso. Galaxy Ben Kizizayan. Alfred Makoso. Vous comprenez? Pas que bola. Vous comprenez? Alfred Makoso. Orwa wanda ba mikuyu yibi mbongo. Ni yandiaye. Bet katulani na kimfumi ya luangu. Mun katulani pongi. Sa mutula energia mu. Ni yandiaye. Yann maintenant. Benvingue non? Benvingue mutaite. Mugala tête si mukete na kizizangwa wa ya Yann menoni Alfred Makoso. Vous me comprendre? Alfred Makoso ni Yann. Betke vutunwa betke na ku rétablir kaka makedika. Samu paso sa ku mwangisi beto depuis na 4 mètres fana suis. Tu comprends? Je te bet men big baba kwenda. Ba kwenda boule di Bakou. Et bah moi pas que vous comprendre bah moi ben moi pas peuple avec que talia mais non pas me qui sombo là si ben me sombo ba Congo ya que mamba ku vutul makedika mugana so saka ka kizizmo aussi là kizizmo kuna so sande que na que téléphone ya mon sala ya vous avez si mukatula ya mais bon mon chose que vérifier ka moi qui ma si mon intale si kizizango akula kispen munzaka ya nanga kulwa chini peut-être mnengo entelea faso wakati
bien vingi c'était même bien lève qu'il mon hein parce qu'à moi 2 minutes moi quelques secondes pardon on a même 2 minutes que vraiment mingi hein. Voilà. Donc un peu comme moi quelques instants peut-être qu'on a tout là-bas marqué d'une manière claire. Moi je souhaite que je me talie à hein un peu comme moi quelques secondes on a ça qui m'est parce qu'il y a que membre makedika parce que faut toujours black ça ben maintenant makoso ma yin bet tout Alfred makoso ben metal munzakango yawe yaini munzakango yawe ben metal non tikaya zinga yantete 7777 metsonika hakuna elle met tout passer. Personne ne peut le contester. Je suis celui qui héberge de jour comme de nuit le royaume de Luango souverain est insoumis. Je suis également le propriétaire des 2 vestes, la veste blanche et la veste noire. Donc, Mounouni Moutina, Inza ya Luango, Kene Nakachi ya Lupang ya Mounou. Na mpipa comme nantangu mukia kukuba na kokoto na kekeke. Mundi mfumu ya makedika. Munu imuntu ya kuzwa minzaka nyonso zole ya mpembe na ya ndombi na ya tombe. Donc bien metal kizije bien metal kizije yani munzaka ya ndombi ya bien gana kutalaka wa na munti ya yani munzaka ngo bien gana kutala na munti ya mukala kisben na munti ya me comprendre yake kaka même munzaka bien tala na munti ya awa yake makedika yake luvunuve yani munzaka bien gana kutala na Alfred Makoso kaka ni munzaka yangu ben metal sige mekuzi na kubaka kimfumu ya bunkoko ngike kwizi na binkucha ngeke ya kukubama yake banani mutinjina ngeme kubana na kimpeve na bunkoko ngeme kwizi na kubaki mfumu me ok yani kuizaka yani vandave même na nsatu na kokoti na kimpwanzi ya Luango kilumbi litikaji ngame tuko kilumbi ya bet kanga ya imeni mbia Sambwadi na ngondi ya Sambanu na mvule makumi zole na makumi zole ya makumi zole na makumi zole donc 2020 yani metuba mukelendve singi bentalne kilomina ndilaka metela ki mfumu ya Bangkok le bakayau mfumu e dilaka yani dilaka kilombina ina ndila ya la petit zabati nina nzili na mutante ke kotaka et ba ngis faiblesse ya bao meno yandi hein bake bazole hein bake bazole mazole besalaka nzonzolina ba mambo mingi mekwizi yandi ai Alfred Makoso yandi Zoaki Nzo le metal no Zoaki Nzo yani Zoaki Nzo nan metubia kakini ba mo simancha ba mo ba de Brazil commencer basis ba mab nyonso na makedika ba commencer tombola mambo ya mansweki nyonso yani ba metu mutindi Makoso Alfred. Il s'agit d'un appartement de type T3 donc Inzo parce que zonza na boala Inzo inikena ba bibende zole inibetke lalilaka ba chambre zole nimba bugula na mputu na boala mputu T3 donc ba chambre zole na côté bantke vandilaka bantke didilaka inba betke bugula ka salon nimba mepeshiandi na mambia ba fédération ya Congo na kusosko muangisi kisaliangana ya tatanzami Bangkok mebieka ba metu montinier. L'appartement se trouve dans la ville de Séris, derrière la ville-village, derrière la vallée-village. Hein, je reprends. L'appartement se trouve dans la ville de Séris, derrière la vallée-village, dans le département de Seine-et-Marne. Dans le département de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Bah, mais pèse même la code postale. Hein. Vous avez ici le code. Vous avez la boîte à Pompidou.
muke yina boile à Pompidou. Vous nous comprenez? Ba me tout na Lumputu, hein. 77 700. Donc ben mos bantia Pompidou kuna bantia Hitlerville Benzaba. Ba me tout mutin ye. Inzo ina ba mbosh me sumbili andi. Samna kumwangisi Federation ya Kongo. Na kutulunge tata mama na kati ya bidilu yani na kutalabu bote na inzo ba me sumbili na bwali ya Mputu. Inzo ba me sumbili andi na mbonge ya bimvwami ya Bakongo. Yani ke kunika na tubati yani na kunwani na beno. Bental ba papa ya mutindi ya bakira kukonwa na kusumba inzo ya ba mosi na bwali ya Mputu. Me na bidili ya beno ba me kuisport na kati ya bimvuki ya Federation ya Kongo. Samba kuzanga betme sala na mpipa na ntangu na kuzangmis bao. Eo na mayi na manima baba nana mayele ya bao ya nkadia mpi wa mutantu mukuyu. Nyonsi mba wani kuzana beto ya manaka disumunti ya lukaya. Bake sala zole ya luvunu. Bemetano zole ya luvunu. Baye kuiseki nange pongi afaso birangi afaso yani na kuseka lere me baluka almo kumunkosi kibuli antisi pongi betke foyani pongi betke na sosa mayela imet bake kot na bizonku na betke pesben ba mamnyo sa mansweki benke djusa banyos tu. Vous me comprenez? Mge tatam na kuzon na kutangia wa tatam na kutangia. Donc yandi Alfred Makoso Alfred. L'appartement se trouve dans la ville de Séris, derrière la vallée village, dans le département de Seine-et-Marne. 77 500 pardon. 77 700. La transaction a eu lieu via une agence immobilière, entre parenthèses la forêt. Donc mbongo na kusumbilia ninzo kulutaka na banchin ke salanjili ya mayuya bainike kuna sumba ba inzo yake mundele ba metupti yake mundele munchango ba metuba ou boss côté ke salaka mu français mundele yinkene boile yani boile ya Mputu boile ya Pompidou boile ya Hitlerville mais ba pesa ikandi mukandia ya entité Congo avec ces ya boile ya Congo ya mayu ya mosi ya Kintwa ya Luvunu. Et ba metuti munchango yanke salama ya mayu ya muyibi ya mbongo ya Vwanzi ya bimpumbulu na manimya kimvuka yinke na manimya mwana ankari mpe mtantu mukuyu mpaka zonza Denis Christel. Ba maison marquée muko tanga na Mputu. L'appartement se trouve dans la ville Séris, derrière la vallée village, dans le département de Seine-et-Marne. 77 700. La transaction a eu lieu via une agence immobilière, La Forêt, où bosse un Français d'origine congolaise, agent immobilier en complicité avec le réseau de l'écurie de Christelle Sassou Nguesso Denis. Il m'a mis tout bas. Donc, Yann Makoso, Alfred, Yanan Mukuzwa, Inzo, Kai et Jim Christmas mais à 31 000 €. Et va mettre tout à l'heure, côte na kacha kimvuka. La plus mangis fédération à Congo. Ba commencer qui se tout ba fédération à Congo que veille ici. Fédération à Congo, yake kimvuka. Yake kimvuka, yake di bundu. Ba commencer qui se tout. Ba tata ma bimbi muna tête moi limonade, mu wut tête moi limonade. Mu wut tête moi limonade mu Verifica. Bene sicuro, bene sectete. Parce que oh, ben big mu wutet moi limonade ya muno. Ben bogil bao. Ba kuisawa. Tata. Donc mutiri ko lwata ba lunette na mu yibi ya mbongo. Mtange mani salame moi kimvuke yango ya moi ya radio ya Luvuni ya Mayuya. Yann me bak moi
moi téléphone mutindi ya metun moi basinga ya metun na kisenga mundele bakazonza ordinateur ben mo smokuti yini siani ya nene yani kustubli ben ba théorie kuna yani ke futa babantu yani ke zwambo na futa babantu kote ni ben bani diksa bani pesagan bambo kona lomba bambo na bantu kiriki ben bani tele ben bani dina mama orga mais no ben imaginer ben ba mama beta fédération ikwa ben me mutin me lomba na beno nyos laksa déjà que yani vandave muntu na mambi ya mbongo bakesumka kianja bakesumka kianja inba mekuza mbongo 31000 niki lumbi na kuza 31000 euros mutan kotisa vwanzi na katia kimvuki ya fédération ko kilumbi na yen frisa beto j'ai compté hein mume katanga hein, peut-être 200 audios. Peut-être 200 audios. Il y a peut-être moins 200 audios. Koufing bet na ba façon nyos. Maintenant mon ici mon vandilan kuna na ba texte. Mais je n'ai oh mais vraiment mam que na tube mais la qu'est-ce que ngikana baskan sungi ya kubola. Vous me comprendre? Mais je n'ai que ba mam que na zonza yi ngikana baskan sungi ya kubola. Mais me comprends. Moutouba même n'a que bah mambo met son kini yao salba capture de cran tous les en public samba peuple avec batanga. Yan les nave ko basisia. Yan finga bet ba mambo mingan tuba met vana bet kak sui. Ya baskave nanganda. Les nyos bet baka bet enregistré. Yan bana ko salbet fasoina. Après mais katul bet comme moi groupe ni yan créé kia hein. Et voilà moi groupe ya YouTube, ya Facebook hein. Il y a Messenger. Il y a un compagnon qui me boit. Il y a un cartoon paper singezola. Ni n'a pas boulan tout. On est monde que ça la plaît, monde que ça la groupe. Mais bon, bête là, bon, il y a un message déjà, bon, c'est pas la peine, on continue de travailler. Donc ni notre ni salak. Ni qui lumbi n'a que ça bon. Parce que va na qui sale. Les ren métal 31 000 euros. Mais me font également que nanga. Mukui me basque nanganda. Yanme kumnet ki lao ki zungu parce que yin ke mbong ya mukui me na tin ke mbong me tuti mbong ya baka yanme basisi ngandu batata baba kilumbi na mukana kusekaka mais kilumbi vanda mambe kusekva jour nga kilumbi ni mulalave kilumbi ngweni mulalave. Parce que on me trouve que mais il y a un qui n'a pas reconnaît mon chèvre. Il y a un bassa qui n'kenye nyosu, il y a un bassa c'est ngandu, ni kun beti tala ngandu, bana kacha muntina. Mais on se que non, il y a un muntia qui n'a mambia kaka. Jambo ikele. Okni ki lumbi na nkuzambo. Parce que tu as niku wa bantu na maniwa, net wa bantu duban ka. Mais tout mutini, tout mutini. Il y a un message même sombre à kudila. Quoi y me dit là? Ah, Pongi, Gemo Mangisum qui camarade na mun birangi. Yel me balkin peja birangi, les me maniscoudi. Ma vieille. Oh! Nous qu'on mettre compromis tout bas. Bon. On est que l'oumine va couser 31 000 euros. Hein? Façon, banchi à mes tout bas. Ben, tout bas. Où sont les preuves? Mais ben mosinke bainke kuna pesa bambo ni ba mosinke kuna basa ba mambe ngono hein ni ba mosinke kuna basa ya bancha PCT hein ba mosinke kuna basa ya Mimi Kolar me kutu mambe appartement betu bula ba vidéo kuna Mimi Kolar za tout que au moins interpeller même Garina hein apparemment Yann Boukla Mimi Kolar kuna un sala ba menace du coup mettre beaucoup de Mimi Kolar ku tout diambia na inwa yangemoshi si bao bakuzwa bambongo ngetu bilbaya na makedika depuis Mimi Kolar vous a tout mambe appartement bentala Alfred Makoso Baska jamais un Baskavé vous comprenez donc les bamiku zombongo mukui mekum nanganda bamiku bangandu yimeta bangandu
in beti salamu kana beti tubo beti makwenta ba peuple betu na kulomna na kutubili na bachi beno piski ntwadi na beto beti saleni nchi na kutungi nchi yai fo beno batata ba mama ba mpangi bentu binyemo akusali nchi ya Bakongo inchi ina yake mutindu diboko kena misapitano me beti nyoske ukangama na diboko 1 mosi misapi nyos 5 kena kati ya diboko mosi musapi na musapi ke wana kisali wana ke sala na kati ya diboko yake ni mutini beti mesala musapi na musapi ke wana na kisali wana ke sala na kati ya diboko tu beti ke diboko na misapi 5 ya ke vaninsi ya beti connecté ki atamut ke mvande ki mfumu ya diboko yae metano ba mfumu ke vanda na kati ya chaque musapi na chaque lupango e betke tala na zulu wapi mutindu betke solo mwamba mutindu ba bantu na misiku inike saliti misapi nyos kutatamana kusala kintwadi na kutunga sam na bet Bakongo yin beti tubabu e bet mo pisa la kisha na beno betu na ben du bon ben tout le binyemo ba aussi kaye Jim Christmas na Makoso Alfred ba aussi mako tout le kinyemo betu salaki depuis mvulia na ngondi ya iya kilumbia 10 na iya na mvulia kilumbia 10 na iya na ngondi ya iya na mvulia ba nkama iya na 10 na moshi na makumi zole na moshi bankama iya na makumi zole na moshi na mvuli mbetsala donc na lomputu betsala ki au le 14 avril 2021 nikun betsala ya betwe présenter beniao ba aussi ba mekuiza ba mekuizonza na beno tout le benyemo nzile mpulusu nzile lusalusu ina avant tête bakuzwa lumeya avant tête bakuzwa bayinzo mbake tungile bawo avant bakuzwa ba mbongo inke pespa luleno kwa suba masapatu ya mukandi ya ngandu bemetal bet bapongo bet ko lata bet ka masapatu benke na tala masapatu ya kati ya mutindina e ba masapatu ya mukandi ya ngandu bemewa mena mbongo ya ba mosive na mbongo ya mayuya bemetal donc bamvula depuis in beti salaki au na Columbia 10 na iya ngonda ya iya na mvuli ya bankama iya makumi zole na mosi baveni kutubaka kia kuna benmos mental babizizi banzonzolo kusonika Fédération ya Congo insi ya mona 55e pays d'Afrique yin ba mekuzwa yin me kote na kacha lupanga mukuyu me yambaba mukuyu me tupti beno bambazi ya muno Makoso ngekele mbazi ya muno ngezola hiki inzo muke pesa nge inzo mukuyu me tupjana kai ngezola hiki kai me tupti muzolo mbongo kwa menzolo mbongo mukuyu me tupti ale mbongo ya wina 31,000 euros mais ba tuba pe mambe 72,000 euros kuna ni lutena nzile mudilu hii ni plan kuzwa kandambu kuzave hii mbame kuzambongo bame kusikumba baba comme c'est tout non fédération v bet bulamwa di baku v ya vana kaka di bundu ya vanda v insi bame kot na ngolo mukuyu metu na baben kwen muangisa inma mesos na kumwangisa na kati inba fuwa mebet ni na kati ya banzili na kati me kimi ni tatanza memetunga ata muntu mosilenda kumwangisa yawe ata muntu lenda kumwangisa yawe foku bakula mambi yina ki jambo yina kevana jambo ya ndandu ya babantu mosi ya babantu nyonso na bubote ya babantu nyonso na kumwangisaka yawe ya kevana kampasi mutantu lenda kota na liboko ya kentu na liboko ya bakala ayana kumwangisa ya asiki mpia yina nzambi mpunke tungaka
Mutu nenda kumwangisha yao ve. Mutu na kumwangisha yao asiki mpya. Ina nyonso bamekubika jambo ya bao. Bamesosa banzila. Bamekukondo na kumwangisha. Ina bamekulimana kumwangisha. Kai ejimi Krisma. Kondolo ya zola ya bao. Bakomase kuza kutula kinkeni na kati ya bantu ya Bakongo. Bakomase tu bati bantu ya labuenza kona kufa kuna na mpangala. Menyoso tu ina na ikie kuyufulange mosi. Samna kusosa kusalati mpangala kutomboka. Lenyadi kutomboka. Lekumu kutomboka. Bwenza kutomboka. Bakukota na muzingu na bampangi ya mpangala. Bakongo kunwanisa Bakongo. Bakongo kufa Bakongo. Nyonso tu ina kati ya lulendo ya nani? Lulendo ya Bamboshi na Mindele ya Pompidou. Niki salu bamekupesa bakaji na kusala. Ngwana watatu na nikuna bene kutala. Yalme kukwiza kuna bakomase tu ba betuke kusala ngusani mpangala na luango. Kusala nzila ke katuka na luango na tena mpangala. Me yake kuluta ve na kati ya Bwenza nyadi na Lekumu. Nzila ina ke wapi nzila ina. Amekuwa kutuba babembe kusalaka mutindu yae kututaka abantu na bebitutulu mukena bizizi ina mukena kutuba kai basisa bizizi betu kuonaka na mbongi betu tubaka jambo yae na mbongi banaka na section spéciale abana peut-être mbongi numéro 6 ou numéro 7 betu tubaka jambo yae betu mebokila babantu beno na tubaka ti mutindu yae salamaka beno nata bizizi awa abana kunata bizizi asiki mpya bilumbu yae kaka kai mekubashika mukuyu mekukotila yandi na manima ya 31,000 euros yani komase vuna ba mambu nsunga kubola nzoni ikeleve yani kina kuganga na manete yani ya ndombe mutino mutu mekunwa diamba yani komase kuvuna sama Bakongo kukota na kinkeni na Bakongo ntungunu ya yenge zola kumwangana Bamboshi kubula maboko eno tala kisali bangu pesa ba Pampange ya mpangala mekuzaba bantu ya makidika ya mpangala mekuzaba iwapi mutindo nyoka mekukotila bao satana mekukotila bao mutindo bamekukuma mutindo bimpumbulu nsatu ya mbongo nkondolo ya zola benotala batata makoso ya tano mekubaka kutsonika ba mambo ya inda mambo ya luvunu usosa kutula ayandi tina luango ata mutu mosikuzaba yani ve baina kina menga ya makedika ya Bakongo ni baina kina kuntula kintwadi yenge zola ina baka na kufa Bakongo baka na kufa kaka Bakongo na kibende mosive ina baka na kunimina kisalu na Bakongo baka na kunimina kisalu na Bakongo kaka na kibende mosive yawana ntwenya na mpangala Bwenza nyadi Lekumu na kuna na kati ya luango bidilu na bidilu manyongo na manyongo mfuilulu beno tala ba mama bibusi ya beto mekukuma ba unyoska kabimpumbulu kondolo ya kisalu kondolo ya mbongo l'hôpital mpasi mbongo na mamnyima ya Bamboshi bantu ya beto baka na kubingisa bao na mapangu Bamboshi kama soko na baka babibene mutini ntangu ya ntama ya kuma na kati ya bantoto ya Bakongo lena katuka vekuna na mpangala Bwenza nyadile kumunana luango ya mpamba fokufuta mambongo na kukwenda na kati ya babibende ya babwala ya beto moshi bamekuza kunata mambo ya nkaboni ya Bakongo nyonso na kupesa kilingi na mukuyu inya nyonso na manima ya mwambongo mutindu yai mutindu gratania mambo ya nsoni yakele nsoni samna tata ya yandi yakele nsoni samna mama ya yandi yakele nsoni samna dikanda ya yandi yakele nsoni ina betu kusala betu kuluengisa me muntu ina kubutamaka na nzila ya mbongo nzola ya mbongo kuzola ve dikanda ina kevanda ka muntu ke kumwangisha ka dikanda
Pamekuza kubasika mukanda hakuna. Ina betu me basisa bao na kati ya Federation ya Congo. Me basisa bao na kati ya Conseil fédéral Congo. Betu me kutuba samna eki betu me basisa bao. Mukanda betu pesaka na beno ina vanaka ni ngwisani ya beto na babantu ya beto. Ina bete beaucoup la pétition. La pétition betu tubaka ti betu kesala inchi Federation ya Congo yake Mutindu Diboko na ba misapitano. Betu nyoso metu la binyemo. Betu nyoso me solo la samna yao. Betu nyoso me kuza kutuba yana beno ba mvula na ba mvula. Beno mosi beno kutala bidimbu, beno kutala nyonso, beno kutala. Kanse na manima ina ya mosi, makoso, Alfred mekuzwa inzo na mbongo ya bakongo ina ba mboshi meyiba mekuza kusumila yani mekutala kaka ndandu ya yani mosi na manzukina. Kai Jimmy Christmas ina bakongo bamekufa bao bamekubaka ba mbongo ya bao yani mekutala kaka ndandu ya yani mosi na 31,000 euros. Nina men mekutala bilumbu mekuluta yani mekuena kusumba mwaba binkuti ba marinière kuna yani metula mpanga la souverain yani mekuna kusumba ba casquette mpanga la souverain mais bene yufula yani nani pesaka kimpwanza na mpangala nani pesaka kimpwanza na mpangala metala donc batata na ba mama mitantu me banda zole vanaka na kachi me mambo ni mambo ke salamaka ege vanaka na tamu ya kaka yake kunataka na nzile ya mbote samuti fale ba kuvanda kuna bala kisa vanzi ya bao samu ya kupesa beto mayela na kuvanda na kukubika bizongo ya kukuba samuti jambo ya mutini na usalama dia kave mpangala ni kento mekubaka mpangala beno kuwa batata na ma tukaba meku tuba na beto ben mesala jambo ya mbote bampanga ya mpangala mingi na kutsonika na kutuba beno kusala mambo ya mbote na kukutisa kento mutini mfumu ya mpangala na kati ya Conseil fédéral Congo ba kento ni ba mama ya beto nani metuba tiana butambaka na inti yani bula ntulu nani metuba yani kunwaka di bene ya mama ya yani ve to mama ya yani diksaka yani ve yani bula ntulu mmewa yakele mambo ya mbote na kuvana na mama na kati tangu ya kaka ina bana kekota na mwaba nkeshi mama iko na kutuba bongi bika birangi bika beno kwiza hawa beto sololeno ni mutino na ve ni mutindo ina ni mpila ina ve ni mpila ina ni beno tala bayina vanaka na mukuyu na kati ya bao na jambo ya mbongo na jambo ya bima ya inza mutindo baba ni kunuanisa mama ni kuna nimekukota na bankishi kaka ni mama ina vaniko na kulomba madia bambongo yani kuma siku finga mama ina meyake mutindo mama yange ina mebutange mwetu ba meme kai ina yani kishisa kwa tata yani to mama ya yani samuti mama ina mekupesa nge mekudikisa nge mbala mosive kaka mbala mosive mbala mingi menge mekuma kufinga yandi ngeko msobukilani nkadi ampa mutantu mukuyu ambeno tala ina mekulakisa kitezo ya muntu tangu mfuanga kekutilaka muntu kekumaka na bilunzi ya kubola lunzi ya satana yakele mwelo mpeve ya satana mekukota na muntu samuti batu baka na bao ina mekuna kukota na kati ya lupangu to na mesa ya mukuyu ngele na kuvana yange na luto ya inda mekansi mfuanga kele kuna mfuanga ikele kuna anotala bamekona basha mukanda kuna makoso Alfred ina mesuswa mbongo nsoni ya bao ikeleve ametuba yai mukanda ke kutwadisa federation me wapi federation baka na kutuba federation ya bao ya dibundu me federation kele kaka moshi ina bakongo mekusala federation ya kintwadi ya bakongo nyonso insi mosi ya bakongo nyonso nakati ya insi ina yake ina bete tuba ki musapi na musapi ke kutunga musapi ya yani sinkondolo kele
musapia zole kile kuza pesa malu salusu sana kutunga sinkondolo kele musapia tatu ke kuza kupesa si yame kukondwa musapia iya ke kuza kupesa yame kukona musapia tano eni mutindu na bamisapi nyose ke kusalisa bampangi sana kupesa ngolo na diboko na kutunga na kungengisa Federation ya Kongo inchi ya mona mutindu tata nzambi tubakati munu mosi ke kuzangmisa Kongo munu mosi ke kuzangmisa Kongo yani tubakati Kongo kele ya yandi yai kele babantu ya yandi yalme kukubika yai ntangu na kuzangmisa Kongo bantu ina yani kusolaka na Kongo mekukota na bidilu na manyongo samuti mutantu kena kuvedisa mutantu menata mfuilulu bidilu manyongo menga ya babantu ya munu mekutsamuka mansangasa mekudada munu mosi tata nzambi kukukwiza na kukula Kongo yani metuba yao yaeke mambo ya nsikumusu mbikudulu lwengi misaka dopi ntama mewapi ntangu ina paina kele na kati ya tombe kena kutala bitimbu fe sambake tete na kati ya zola ya mbongo nkondolo ya zola ya bampangi bake na kati ya kinkeni ya bau ntangu ina bambikudulu ina batata ndundu bani kuzonza ni ntangu yai beno ntangu ina batata bwena batata mbama bambikudulu ina bani kuzonza ina bani kulwengisa ni ntangu yai beno kwa bakununtu ya ntama tubaka titi meme batata matswa lwengisa kabauti bantwenya ke kutela makuna ndi bake kukula beto bantwenya yango ni banani ni Federation ya Kongo mutindo Federation ya Kongo kena kutungwama na babantu ya yani kintwadi ba Kongo nyose kena kati kuna ngingi bake na kutunga Federation ba kena kukondo na kutela bidimu beno tala bantwenya mekutelama bake na atapata mosive ata mwa marinière mosi keleve ata mwa kilele mosi keleve ata mwa masapatu mutindo la gome ikeleve na kupesa na babantu kansi ba Kongo kena kuiza kukota ya ikele kidimbu ya tata nzambi ya ikele kidimbu ya tata nzambi samu kisika ina mwelo mwinda ke kuvanaka kisika ina makedi ke kuvanaka kisika ina batu ke talati kuna munu ke kuzwa ndandu ya munu kuna munu ke kuzwa ndandu ya munu bantu ke kukuizaka na kuiza kukota bimangu benu ke kutalaka bimangu ni tata nzambi ke kuzangisaka me tata nzambi ke na kuzangisa Federation yani ya Kongo singeme kukota na ntima ya imbi yange na kutuba ti kasi ya vanaka ni munu menge nzambi mekubieka ngeve na kunata diambu yai ngeke kukota na mambu ya mutantu ngeke kutekwama na jambu ya mbongo na jambu ya mambu ya inza yakana mutindi ina benmoku abatatanga donc bantu zole ya kaina makoso mekona kubaka bambongo ya baba pata ya bao bakomase kutuba ya keki ya Federation ya kimvuka ni kuna bakongo metuba na batu beno kusala petition ya beno moshi na petition ya beno sonika ti betkena kusala Federation ya beto betke bokle ya Federation ya dibundu ya intive beno kwena kulomba na babantu ya mpangala sa muti yakele babantu zole kena sote ya kunata mpangala wapi mpangala yani bake kunata mpangala nyoso mekuma na manima ya kento bake tu ba mama Olga du chemin luango kena manima ya tikaya zinga ya ntete mfumu ya kukota ya kukuba na ngingi yani mekutelema kuna na ngi nakati ya luango nakati ya lutumunu ya manima koso shikozo mama Olga mekutelema kuna na manima ya ngorozo makuna nakati ya kimbedi ina bake tu baki baka ya mpangala mayela nyoso bame kusala bame kukondwa bakomase kusala mayela ya mutantu mukuyu na kulakisa tie bame kulenda na kumwangisha bakongo ba Federation mekuma zole
ya mayuya ya bantu ya miyibi ya mbongo, bantu ya tombe, bantu ya nkondolo ya zola, baina kana nsatu ya kubika bamboshi na kati ya lutumunu ya bantoto ya beto, na federation ya kintwadi ya mosi ya bakongo ina bame kumuangisa ni faso baka sasa kulangisa nyoso tuna kupesa lulendo na mindele ya bantu ya Pompidou sama kutatamana kubaka bamboshi kubaka lutumunu ya bantoto ya beto, kutatamana kunata mfululu bidilu bampasi ya mutindu kuvedisa makanda, kudilisa beto, kutekisa bantoto ya beto, kumanisa beto losi lo po en metal. Ini baka tubaka dibundu yanga na ya nzambi mekai zaba mambo yani ke tubaka ve yani ke mutindu machine ingeme tuba mutindu ya tuba mutindu tula kinyemowa tula bamesela mukandi ya majuya ini bame kubasa bana federation ya Kongo bame kima na nswalo bame kona kusela mukandi ya luvunu ya majuya ina bame la kisa meme na bantu ya mpanga la ve yani mekona tula kinyemo mutindu mwaki meme kena kulanda makoso ya tano mwini betu ni bokula makoso ya tano Alfred Makoso mekasi makoso ya tano mekutula kinyemo yani mekutula na caché donc en tula mpanga la mekuwa nete luango kena kubenda yani tanga kama mukanda ina yani mekutanga ne kiluma mesala bizizi beno tala tata ya mutindu yae ina bagay tuba semence kele vena kati ya bonzi ya kubola nsunga bola nyoso tu ina samna mambo ya mbongo ya ekele muzingu ve ya ekele mambo ya ballon ve na kutuba ti onani betu kupesa kopa nani mebula balo ya mbote mekutula ba wo ya mingi ba wo nani metula ya mingi ina beti kwenda kubula maboko ya ekele luzingu ya bakongo ya bamvula na bamvula mutindu ba mbikudulu mekutuba batata bwena mekutuba yao batata mbama mekutuba yao batata mekunchima mekutuba yao batata ndundu mekutuba yao bankaka ya betu mekutuba yao ba André Grenard watso mekutuba yao beno tala batata masamba de ba mekutuba ati oh beno ke tala ba Kongo ke kuzangama nduengo some katuka do pintama bantu zole mekukota na kati ya kimpa nako baina meku sosa kumuangisa ndandu ya bantu nyonso mvukulu ya bantu nyonso na mekukota na kimpa ina sababu na mujibi ya mbongo na mujibi benu tuba na bao mpamba mumpamba federation kigele kaka 1 mosi ina bakongo metula kinyemo ya bao sibako sosa sala ba mikanda ya bao sibako sosa sala mikanda ya bao bakona kulomba ba pétition ya bao mosi ina metu bati obeti na kusala fédération mais quand si fédération beti na kusala yakele dibundu mutini bakana kutuba ya dibundu bakoma sikuza kuvuna betu kuleba bakongo kutuba na kikongo samu beno bakongo beno landila bao bakana kutuba inwa kena kubasika nsunga ya mbote beno na utalati oke yina kele inwa ya nyoka kena kuleba ngekena kulanda sukali ina ngekena kulanda sukali ngekena kukwiza nyoka kena kubenda ngekena kulanda sukali na nsukuno yan memina meno tala bamekuza kutuba na beto kupesa bweso na kati ya bantu bamvula bametuba federation vanaka jambu ya mbote inchi ya mona bamboshi betike jusa bao nyonso betike kufwa bao nyonso tano kutuba ya kai buya nimekuma kusimba mumboshi ve beno kunata vembi zongo awa menya nyonso ina kupesa lulendo na banani beno kuma ena kumesa kona sala babiteki kutula pongi mutindu bandi nyonso tuna kupesa lulendo na nani na bamboshi bantu ya mpamba beno batata ya bao bakento ya bao bana ya bao ndebeno kufuila bantu yai nsoni beno kubenda ba makutu ina bame kudya mbongo ya mukuyu imeni ina bame kuenda na mesa ya mukuyu imeni abana kubasika kuna asiki mpia bame kumena kuna sibino kutela ba bame kuma na kokoto kuna
beno tuma ba beno sosa fédération ya beno mosi fédération keka moshi ina ba Kongo meku kangama na ngi meku mena kuna na ngi fédération na beku tungama kutungama na ba mambu na nzila zole kimbeve ya ba Kongo ke kuzangama bizongo ke kubulama kuna na kubingisa ba moshi nkadia mpe mutatu mkuyu bake tuba ngomso Mathurin Albert betike tsaka na minkwati bantu ya ibao betike tsaka bao na ba minkwati betike kutuba na ngolo nyonso na kibakala nyonso samuti ni mutindu yina yake kusalama yina ba bantu me kuzonza ndinga lutila ngolo na ba mambo nyonso yina mekangama na ntoto me kukangama na dizulu mfulu ya bao kemana na minkwati betike sala yao betike tsamu na menga ya bao samuti bame kusosa kumanisa dikanda ya tata nzambi beto ba Kongo samuti bame sosa kutekisa bantoto ya longo ya ba Kongo kina kile bantoto ya kusemwa na tata nzambi nsemono ya bao keba na mfululu ya ndambu malembe na kutsaka bao na baminkwati kabuna ko ni buna sebake tubaka beno wana watata ma donc batata na mama beno vana na uonga ve yina kebra ntoto ya beto bankaka ya beto zabaka bantu inave bantu ina ni bantu ya Pompidou mekuna tabao kuna ibenge waka mukungwe Kongwe nsilulwe Kongo jeto bankaka basisa jo Kongo pana nike imba mukunga ye imba mpangi ya beto ba Kongo kuna kati ya mpanga la ke imba kaya Kongwe nsilulwe Kongo jeto bankaka basisa jo Kongo ina baketu ba Kongo ina ni Kongo ni bankaka ya beto bikila ka beto yao si Kongo bankaka me bikila nge samna iki ngeke kuma mbumputu bubola na mumboshi ina ke boya ba mindele ina ke bandi ina me katuko na isi ya nzenza na kubaka lutumu na bantu twenge nikuna tata nzambi pesa ka beto nsemono utubati me kupesa baba ntoto ya longo ya kukuba bimvua make ya mingi kuna kansi bao bamekwenda kutekisa bampangi na bantu ya isi ya nzenza beno bika mutu ya isi ya nzenza yala bao bamvula na bamvula meina betu metele mama tumedila betu tubatata nzambi fuila kwani betu kiadi betu tula kuvutula bantoto ya longo nakati ya lutumunu yange nakati ya ngolo yange kuiza kusadisa betu Mungu kiadi ye manyongo twetididila tatanza mitoma kutuwa munkenda muluzolo lwaku iza watu sadisa ina betu medila ba mama mekubongo metula mabongi ya bao ya ntoto bana mekutula mabongi metubati mpasi mekulutila tata nzambi na kati ya kiadi na manyongo beto kena kudila kuiza kwani kusadisa beto tata nzambi mekutubati umekuwa bidilu ya beno kele bana ya munu mfumu ya beno muke kusadisa yani kupesa nzila mayela mutindu beto ke kwenda na lusalusu yae yani kupesa yani luengisa nyonso na kimuna meso na bandinga na mayela ya nyonso ke na kukwisa na tata nzambi kuna beto kuma na nzila ya mansukila okubaina vanaka na beto mekubasika na nzila bakomase baka bajonga ya bao kusosa kupike bantu ina kina kukwenda na kindikanda yanga na tata nzambi yamekuma mutindu baina vaniku kuikila vena Mose tango nyonso kubula Mose kutuba na Mose ningemena tabetu na nzila yae mpashi inotala yae wapi mutindu ya bantu yae tangu benke yidika diambu ya mbote ina kena ndandu ya bantu nyonso yake na bantu kaka kubasika kuna kaka na dikanda ina na zola ya bao na mambo ya inza mikembo ya inza na mwabi vumu ya bao mutini mwa maseke na mudivumu ya bao mutini mwa maleke bamekuma kuna kutala kaka ndandu ya bao soko bika mtu ya isi ya nzenza tatama na kujiata babantu dikanda ya tatanzani mekansi
midilu ya bakongo mekukota kuna na kati ya lupango ya tata nzambi yedi ye manyongo twetididila tata nzambi toma kutuwa munkenda e muluzolo lwako weza watu sadisa tata nzambi mekukwiza yani mekuza kupesa mayele na kati ya bantwenya bankoko mekukota na kati ya mambu bankoko mekutelama bamekuwa ndinga bandinga ina baba nisosa kuwa sa muti ndinga kena vibration ya yao kena fréquence ya yao na fréquence ina ya kena muhakima kena kati ya ndinga ila kesala tina kaka nge ina zabati ya ikele kingandi ya ikele kisungulu tata nzambe kubieka na kunangwisa kutombola kimpeve nyonso ya bankaka ya bito bame kutelama imeni nukuna betu metuba kongwe nchilulwe kongo zetu bankaka basisa zo kongo kongwe nchilulwe kongo zetu bankaka basisa zoko donc kongo ina bankaka mekubika yao na maboko ya banani na maboko ya bantu yaishi ya nzenza ve mekubika yao na maboko ya ngena munu ningena munu na kunwanina yao wapi mutinu ngeke unwanina yao na kati ya kimbeve wapi mutinu ngeke unwanina na maboko yange na makulu yange na intu yange na makulu yange na mzutu yange nyonso kongo ina yakele chikunata mfululu na mutantu ina mekuza kukota na lupango mutindo nkosi kena kuzungana kena kudiabana kena kuyiba babima nyonso na kati ya lupango bimeme kena kukwenda bansusu kena kukwenda babivadangu kena kukwenda nyonso kena kukwenda yakele ntangu mekulunga na ngena munu na kunanguna ina kena nge jonga munkwati alumet pitiloi kuyoka mumbosi ni mutindo ina malumputu bake bokla ya volonté de puissance ni na bambosi mekuza kusala sibi no tale tinkadi ampe mutantu mukuyu ngwebso maturin Albert mutu benike bokla sasunge so deni yani ke kusakana kave na kunata mfulu na kati ya bakongo yani ke kusakana kave yani ke nataka mfulu na kati ya bakongo pe na kati ya dikande ya yani mosi babantu ya yani mosi sa mutianza bati bakele kuna mutindo bayini mekuza kaka na kuza kuyiba bimvwama bake bokla ba conquérant bakonquérant ke salaka ka jambu zole minduki na kimpeve ya imbi ya kisatana kimpeve ya imbi ya kisatana beno zaba ni babinzambi zambi yai bakento mekuma mutindo babakala mekuma bakento babakala mekuma kupesaka nzila ya babu ya manima mutindo kento na mpangi bakala ni kuna mekuma ti bamekulosa kimpeve ya babantu kimpeve ya bakongo mekukuma mutindo mpamba mekansi na betume tombola lulendo ya tata nzambi kuna betume kuzangisa yao batata na mama yamekuma jambu ya kaka yamekuma jambu ya kaka betume kutula yao kuna betuke kutunga federation yai betuke fua bao nyonso kutsaka bao betuke lakisa bao ti kimpeve ya bakongo lutila ngolo kimpeve ya bakongo lutila ngolo betuke lakisa bao ti bakongo ke dikanda ya tata nzambi bakongo ke dikanda ya tata nzambi bakongo ke kusala la volonté de puissance na kati ya bantoto ya bao yina ke bantoto ya beto betu mesosa kaka na kuvana na kati ya bantoto ya beto na buzitu nyonso kubumba bantu ya beto kubumba bantoto ya beto pe kusada bimvwama ya beto na bantu ina beto zola bantu ina pe kuza pesa beto bizitu kabuna uko ni buna ben metala ni mutindo ina ben metala non donc betu kusala jamu ya mbive ina beto beaucoup la volonté de puissance betu metso nika ya kuna nyonso kia kutsona mwa bima nyonso betu na kusala kia kutsona mwa donc yina zola yani ve ya tala yani beno tuba na kai si beno ko sala fédération ya beno sala pétition ya beno mosi beno bukele ya nkumu ni nkumu beno zola kasi beno ke kuzwa ve ndandu na manima ya pétition ya bakongo ya bamikanda ya buzoba na nsunga ya mbongo ya mayu ya beno ko na baka mbongo ya mfuanga ke kunata beno na mfululu beno ke bola beno mosi beno ke kukundwa mabeno mosi ni beto ve ke kuza kukunda beno mukana sasa beno kubakula mbote tata nzambi kubieka bakongo batata na bamama kubieka bakongo ibundu sikama siama tata mana nunga ibundu sikama siama tata mana nunga ibundu sikama siama tata mana nunga ibundu yangana ya tata nzambi ibundu yangana ya tata nzambi ibundu yangana ya tata nzambi bankoko batata mana kusimba nyamba yai beto tubaga na beno ti
na kupesa bakongo nunguno mitantu nyoske kubasika na nzila nani zabaka chipetu banaka na mitantu bantu na disumu nchalukaya na kati ya conseil fédéral Congo beno moske na kutala ni kuna beno na kutala chi nunguno kina kutala ma TTV petutula babinyeme bisika nyonso na diambo metala mambo ya bisengo nyonso ke ya kukubama bekansi mwa fungula mosike na kubika na kufungula bena kubakula ha nzila ikele betike dumisa bisengo ya kukuba ina ba moshi bakuwaka tete bisengo ina ve betike dusa ba nyonso betike kwenda kutambula mpe kubina ya betu naishi ya nzenza atakima mosike kusalama ve zulu mpe ke kubwa ve ben kwa batata na ha betike na tuba na kibakala na kutubila bauti imbi benime kusala benike kufuta yao na mutinu ya imbi ni kuna betu tuba na bao basika na bantoto ya bakongo ntangu ina bima ya kukuba ya bunu ya kudumama batata bankoko basimba nyamba tatanzambi kutuadisa matona ngule ya modi tatanzambi kubieka bankoko kubieka abu pia ye kaka kilumbu ya kaka